Ke Voice of the People Party ke jinglam khmat uba ardan ko present meta kasia khanyotrek kilawan changkalan mungor khmat jang additional secretariat bandawan dak sarkar bansange shwa kathungkam tungjam hapo ke jela hagane kasia edan lang kisangut ki amali jang ka party bat kispangut kinang kashan kibarawan snok tilang haba kelipan na kipajba kibarawan changkalan lang baha ki social media ki bapun kisamla kila ai bahaya ka jingkashan re mentapat ki dan tang khandiat ki bawan snok tilang re kila ongpat Malaysia ki dan hapdang ki kambat ki jingbala jangki bakim shim laya poirenti hakane kasengi kila banrap to akhir ke ba penlong epi ba pen wan song ne no step Bakatun kecing Sofia nataga cakin view nadu kana baje pila wan ne wan natin stobuji step idin no idin Smith solution epi wan kat solution epi wan song bagi don kecing Sofia ni lah Kersian ni kena kecing dawa juga WP kan. Kersian ni kena kecing dawa juga WP tim mana bang tambah kendiat bat ko am clear pi let's say ki social media ngi ba ki nong kersian nak lagi samla ki bun ba ki kersian deh social media henry lengpa kena kapor mementang ngi ba tak kendiat ki bawan kersian ke ga kubor ba oh ular tal tempat ni kita kemudian tim kersian tanpa media yang bagi komen sering bagi kecil kersian berfer jadi ban kecil mat di bagi don sisa di musim kemudian beli ban ya hilang ke boro-boro to mek niat ka ba penlong epi ba pin wan song klan mungor ne Cua wan song dia terbang di pada di anu banyo yang sebenarnya dia di jadi lesan di rumput isa cai me sasong Korea no priye kana ngut pi wan menta Nyawan si bos kamang yu ibat menta kendiat deh ki bawan kersian kendiat ngi yu ki social media ba ki kersian tadi pra re ngi ne menta bi kena tak kendiat ki no kersian ke ko bor ba pi sngeu si samla kamtam ki samla benar di belas ni se Mungkin kumangi berterisi balas itu ngaji balas korang semadam kena di jam kena di Inggeris kalau jadi lagi suruh tokor kalau masih step kalau tokor toh polis buat